लेबर लो थुगाइदुना मणिपुर लेरिबा मपानदगी लागिबा सिमी सिंगी मथक्ता जेसी ILPS ना ड्राइव चथबा होरगनी हाइरे बॉर्डर पिलर की मतंग चीफ मिनिस्टर ने असेंबली दा फोंदोखिबा वाफम मियाम नमथक तौबनी हाइबे याबा चे चांग इचमना पुथोरकले अमदे चांदेल द लमगी वाहौदा खुन अनि खना चैनबदगी नुपी यावना मियोय तरागनि पान सोकले खुरुमजरी ISTV की पाव मिंग ताबिरी बसिंबु तराम नौचरी हौजिक पाव संदोंग पिजरी इंडिया की ओइना लेरिबा लेबर लो अमदि एक्ट थुगाइदुना मणिपुर दा लेरिबा मपानगी सिनमी सिंगी मथक्ता मणिपुर गवर्नमेंट अकनबा मिटिंग चंगतुना थबक लौखत पिनबा हंजिन हंजिन हाइरबसु चही कया तासनदना लेरबनिना हयेंगदगी जॉइंट कमिटी ऑन ILPS ना लेबर लो थुगाइदुना लेरिबा मपानगी सिनमी सिंगी मथक्ता ड्राइव चथबा होरगनी हाइरे ngasi segarota laiba joint committee office ta pangthokpa paugi mifam amada convener KS Ratana English singani taraga mathoi gi mikok thibagi report matungina Manipur da mitok ki masing lak tara hele masing manung da ayambadi mapandaki changlakpa sinmi singni maramaduna organized amadi non organized workers singna Manipur da thabak suba lakpada labor law gi makha da tawgadaba chatna kanglon ngakna chatabana tangai fadana drive asi chathagadabani haike मागे लेबर सिंग सी चेक तौबा याबा इंडिया के दुगुंबा लेबर लो मैम से मणिपुर सरकारना थबक ओंथोक्तबा से मसी अखोय पेंदे अदुना अखोय येलोमी कंदबा यादबिना अखोय जेसीएलपी साइड के अखोय की मॉनिटर सिंग वुमेन विंग स्ट्रेंग विंग तो मैम सिना कांदा अखोय जगह जगह दा हयंदी होना अखोय ड्राइव चपा होने लेबर की नमादा लेबर की नियम थुगार संगइबा मोजि कनानो फोइनरा कनानो खंगदबा किमिन खंगदबा मैम दो मदु अखोयना फारा कांदा अखोय पुलिस कंसर्न पुलिस सिनेमा तमदा मदु मतेंग पांगबिउ ना कोई मणिपुर DGP दा कोई हाइरे अमना ममांगसु कोई मणिपुर की लेबर मिनिस्टर दा लेबर डिपार्टमेंट दा अखोयनासु सुम ड्राइव से कोई चथबा होरे हेन कंसलनी अना मसी हाइबे चंगबसे कोई हाना मंगनुना डिपार्टमेंट सु खंगरे अमरोमदा ILP चनहनबगी बिल ममांग चही की अगस्त 19 पास तौख्रबा मतुंग मिनिस्टर MLA अमदे नेशनल अमदे रीजनल पॉलिटिकल पार्टी सिंगना तुमिना लेशिलिबसी लाइबक थीबने बिल असिना येलहोमी कनगदब नते मरमदुना एक ओलहंदुना लो ओइना थमननबा राजनीति की खेनबा सरकार पाइबा पाइदबा थीदना चीफ मिनिस्टर न लुचिंगबा अवांग बथाकी कमिटी अमा सेमदुना सेंटर द तक्सिनबियु असम की मिखल नक्सलकपा मरी लेनना असम द लेबा मिटोप कया जिरिबाम दा चंगसलकपा याबगी ओइथोकपा लेबना जेसी ILPS की टीम अमना जिरिबाम द चतुना यंगसिनबदा फॉरेनर चेक पोस्ट असि मतिक चाना इंफ्रास्ट्रक्चर लेतबा ममिंग तगी ओइना लेबा थेंगनै हिरामसिंग मतंग द मणिपुर की DGP उनदुना मथौ ताबा सिंह तक्सिनख्रे रतन मखाताना हौजिक अथुबा मतमदा पांथोकदौरिबा IMC की मिखल असिदा मिटोप ना भोट लेबलकपा यारोय मिटोप सिंह वोटर लिस्ट दा यावबसु चेक तौदुना लौथोकपा होरगनी हाइके मणिपुर की पॉलिटिकल पार्टी सिंह मणिपुर की मिनिस्टर MLA सिंह कोई कोक चुखनरकांदा मणिपुर सरकार कोक चुखनरकांदा कोई सेंटर तक्सम चंगीब अदा कोई मणिपुर की चीफ मिनिस्टर लीड तौकांदा मणिपुर की पॉलिटिकल पार्टी नेशनल रीजनल पार्टी लोइना सुन यावकांदा हाई पावर टीम अमा कमिटी में सेमकांदा मोई पार्टी की खेनबा सरकार पाइबाय खेनबा लो थादो कांदा टीम चलाकांदा सेंटर तक्सन मथौ ताई तक्सन बियो हाइबो बसे कोई हाइजरी अदुगा हंदकी म्युनिसिपल काउंसिल इलेक्शन खितंग आइसले इम्फाल की मसिदा कोई मिटोप सिंह बोलेपा यारोय दो बोलेपी कनो कोई मोई सिर लेरगसु मोई बोलेपा यारोय अदुगा कोई बोलेपगदि मधु की बायोक्ता कोई सेल पेना म कोई थेंगनगनी चरकसिदा जेसी ILPS वुमेन विंगी अनोबा कन्वेनर ओइना थोंगाम ओंबी अपाबी खनख्रे ILP की इशूदा असोपन नंखिबा सिंगना लागलिबा अप्रैल 15 फावबदा मखोय मखोय की बायोडाटा सिंग जेसी ILPS की ऑफिस ता पिशनबी हाइरे बॉर्डर पिलर की मतंग दा चीफ मिनिस्टर ने असेंबली दा फोंदोखिबा वाफम मियामबु नमथक तौबनी हाइबे याबा चे चांग इन्फॉर्मेशन सेंटर फॉर हिल्स एरियाज मणिपुर इचमना पुथोरकले थामगी मनुंगदा चीफ मिनिस्टर नत्रगा मरी लेनबा सिंगना हिरम सिंग मरी लेनना मियाम खंगना सेंगदोक्त्रबदे गवर्नमेंट ना पुबा थांबा ngamloidaba khongjang changslagani haina इचमना लाउथोखरे
ngasi uripok yambem lekai de leba ichamgi advisor BB Sharma gi mayumda pangthokhiba paugi mifam amada ichamgi general secretary ngachonmi ramsangna phongdokhibada Jayet nana leiriba India Myanmar border pillar singi matangda haukiba December gi tang nipan dagi hauraga nauna survey tawgani haina external affairs ministry dagi Manipur gi chief secretary da cherol tharke cherol adung matangda DC Chandel na ADC Chandel da aiba cherol piduna khanganke cherol aduda survey of India gi team lakpada state government na leifam amade atai mathau tabasting pibada mateng pangbiu haiba wafam yauke wafam adu DC amadi ADC phauba yauna khanaraba matungda December gi tang kunga mathoida survey hauduna kwatha khunokda survey tauna ba khonaramke masing matangda Myanmar gasu anirak director level da meeting tauduna yanaba purake pumnamak sing asi leiraba phauda Manipur gi chief minister na mahak khangde haibasi Manipur gi miyam buminambane hiramasida karamba aronbe agenda leibake haibadu miyam khangna sengdokadabani haike document sidi leire silent oikre in sama sumang haloi hai for the commitment p public to commitment p public nadi people of Manipur nadi government interest lobby e haina khallag leira me ba adu hojikti documents ki mutu already we cannot trust to the government in this issue akhoi thajaba thamba yadare asi issue the government ngarang numit jam kuidaba numit tragi manding issue akhoi manghaloi a khangde haina chief minister na house the piri bise 4th November the meeting to khraba sima knowledge lekte have the we are very much sorry Ijamgi President N Rajendrana boundary pillar sing asigi manungda pillar number kumbudra mapandagi marphugani thoi fauba subsidiary pillar oina Manipur na pamba mawngda yungba yagani haiba Myanmar government ki aiba cherol phangba ngamkhe yunggadoriba pillar singi blueprint sing supirake pumnamak sing asi leina Manipur ga Myanmar da lampi thoki ba haibasi Manipur gi miyam na yaba ngamloi ichamna su yaba ngamloi Miam tinba mafam da chief minister yauna anga mathau singna Manipur gi lam inchi ama phauba manghaloi haina toina lauthoklaga taseng na Manipur gi lam manghale khanglaba phawada tumina leithokpa ichamna taraina logde hiramasi matang da Manipur gi chief minister na tha amagi manungda miam khangna sengdoraktrabade lagna pharna ba ngamloi daba khongjang lamdamasi gi civil society organization singaloina na changsingani Karigumba Mara Leram Labadi Chief Secretary DC Natraga Mari Lenaba Singi Matakta Akan be action Lokat Kadabani Haki. With DC Yuri. Adugo Nangina Aquina Law Missi Brahma government, the India government, Aku Watabi there. Either Yano Waruba. Adunga City, Aku documents may have Urukanda. Aku say listening any Manipuri in Tong Levang, may have it all. Nasi Panaibu, whom Pusi Mong and Rukanda Koi. If I put me, I'm no whatever. I quite a calm mino. I quite a tank of dinner. Tony Kakana quickly bang Amado, I see some Sakalamatam, the Karigino Miam from Manipur assembly the Simite of the Quakin in Toman was interior man is hiding like if I put in the among the Kazi. Lamgi Wahuda Kutokna Badanu Pitaret Yauna Mioga Taranipan Sopadagi like a cray. Mapangi Pibam Lubadagi sees a hospital the Pukatuna like a nare. Taudosi Ngasi Yukpung Taret Lom Taba Adoida Chandel District Headquarter Manung Janba, Lambung Amade, Mantri Panthakul Anige, Lamgi Jayat Nabagi Matanga Kanachain of a Tokibane. Taudok Topam the Gipanga Pauda, Lambung Kulgi Mio Jamagayan Kairom. Thang ten paituna laklaga Mantri Pantha Kulgi Shambal Amasung get na chingba thugaike. Kudakta Pantha Kulgi Kunja Singnasu electric post Kingduna Chentok Naratuna Nakal Ani Kana Jaina Batokibani Hide. Amaromda Siza Hospital the like a Nariba Singi Pibam Chandel Kendrick MLA Nunglung Bitter Names and Cray. Unkana Bagi Pibam Labadagi Police na Aswayangam Toktana Bangak Senbaki Tabak Jata Cray. Lambun Kulgi Kunja Singna Chakpi Turel Matakta Sabatong Tinkibaga Loinana Mantri Panthagi Kunja Singh Chatok Tasinda Atingbatam Cray. Jairaksida District Magistrate na Ngasinung Tilpung Anidagi CRPC ki section Chamagani Pumari ki Makada Mapam Aduda Mioy Manga Natraga Hena Ain Kainingai Oibamong the Punba Tang Ten Kushukulai Puduna Jetpada Atingbatam Cray.
ngasi ki thodok adu lam kang naga civil body singna kanayani da phongdokre baw adu tabada ki peace mission na chatke adubu lambung khulda miyamna changhalaki de khul ani na kanglu ki oiba irang thoktana ba issue asi athuba matamda warisin purakna ba appeal tawri Impal manungda nomagi gari ki masing hengalakpana lambi chathok chasinda khudong chat bakaya mayok naribasi kharadang oirabasu kohanna ba khumallampakta laiba interstate bus terminus ISTV da passenger gari sing pak tohangadori lambi ki pak chawba matungina gari chalhanna ba transport policy ki makhada thabak paikhat bahore haina transport department ki commissioner Lakshmi Kumar na phongdorle ISTV news ga unabada mahakna makhata na phongdorakpada Hauzik gari masing leptan hengalakpa amade matik chaba policy leiramdabasina Imphal manungi lambida traffic jam amasung khudong chataba kaya thengnaribani Cabinet na ayaba pikraba transport policy lisingani taraga taruki makhada ahanba khongthang oina maru oiba lambi sing amasung madubu samna liba lambi singi pak chawba matungina chatkadaba gari masing lepthoktuna chalhannaba khotnari haike Transport policy si akoi cabinet na ayaba matung pirwa matung da yam phasana nainar matung da akoi state sigi oina ihan han boina akoi transport policy 2016 se akoi pelo tore akoi cabinet approval pi hara akoi notify akoi tokjare different routes adigi akoi major corridor leiriba lambi thong mayam da si liba gari mayam se akoi pak tak na akoi na rationalization and streamlining हम कोई यम करना कोई स्टडी तो यम करना कोई पुथोर बन तो जरी so it may take about 2 months or so फजना कोई fully geared तौर पर at the same time parking is also we are on the job कोई parking जी कोई smart parking का है ना कोई उसी लाकर दो रहे थे multi level parking का है ना कोई शिलोंग दो तो तुम्हारे कोई लाकर दो रहे अदोना मधु कोई once मधु से कोई कहने की मखाद उसु in fact कोई smart city की मखाद उसु तुम जाओ पोर्ट मनी is a very important component that मधु से कोई work तो भी Mahangna makhatan haikibada Imphal manungda passenger puriba gari singe pak tofam leitribasina khwaidagi chawba issue moire Hauzik private bus journey hena service tawri masing mathakta diesel auto amasung tata magic singe chatkadaba akakna balambi amasung makhoina khamgadaba mafam ISBT da piragani haike SBT su अखोई नांगे मधु ऑपरेशनल उदन लेबनी जे PWD ने यमकन अखोई की एजेंसी PWD की थ्रू दा मसी सेमजन कोचन बा आन मते खरा अखोई ओल टैंकर्स में हमने चलाए रुबदो मधु दगी खतंग टेक पर काय बा अखोई यदि लोशन दबो पोर्शन खरसु लोशन लगा अखोई मसी जो हम थ्रू ना ISBT जो अखोई ऑपरेशनलाइज तो नबा ना तो जरी ऐसे कोई प्राइवेट पार्टनरशिप बेसिस ता पिथोर कदमनी कोई क्या होता आउटसोर्स तो कदमनी मसीमगा ऑपरेशनल वेरबा अदे जगह जगह कोई गाड़ी बस नुं खामी में हमजे खर मकई पुशन लगपा अदु तोर बतुंग दे कोई की खतंग इम्फाल मनुंग से कर कोई स्ट्रीमलाइन तो मदरा न खले अदिगे मना अब तो इना डीजल ऑटो द कंप्लेन लागबसे मै साउंड से ताबदा याम डिस्टर्बिंग वेबको अदु हुजिकती खरम कइदी हुजिक ई रिक्शा ना थोरको हरगुने कोइने सु परमिट पी को गवर्नमेंट सु खर लेरे ई रिक्शा से मतम चंगवान खर कल थोरक ना रे कोइ मोइ परमिट पी के जखर यावरे मतम की मतुंग आई थिंक ट्रांसफॉर्मेशन विल टेक प्लेस Stern India da ahan boina Jenims ta anaba mioi ani lemna liver ki pressure yankre Director L. Debengi meeting makadanga se Dr. N. Suras na video kaptuna matau karam na liver ki pressure yembagi haibatu take hepatic veins pressure gradient measurement haiba khulai amana mioibagi liver gi tongan balaina kaya lakpada karam na layengani amade kari hidak thagani haiba hana khangdok nanaba asigumba thabak asi chathabani hairi liver ki pressure yengbada anaba amata chaurakna minute kunlom changkhe Director Dr. L. Deben phungdokibada je minister o ibobigi akanba meeting makhada hospital asida anau khulai ke hapchilagani chahi mangarom khaktamak ngairiba institute asna asigumba khudong chaba piba se Stern India da hanbane hospital asida liver pressure yengbagi khudong chaba leibaga loinana MRI yauna atopa kaya su hapchinaba honari haiki अतः यदि तौदे नॉर्थन कोई कनो स्टेट से कोई मणिपुर से यान हानबने मसी कोई मणिपुर की ओनदी याम कानबा कोई टेक्निक अमनी हाइना आइना लौजै मरमदी कोई मणिपुर से कोई लिवर नाबसे मसी याम लैबा अदुना मसी कोई
Honorable Chief Minister अखोई President सिना अखोई याम थवाय एक्संग यावनो होने बिदना अखोई अनुवा टेक्निक मखल मखल कया से मागी अयाबा यावजरगा माना अखोई सपोर्ट तौबीरगा अखोई मखल कया मसी तौजबनी औना मसी तौजरीबा टेक्निक असी अखोई अनि सुबब अनि पेशेंट अनि ऑलरेडी तौहरे मसी अखोई पैसा मत लौजदे अरुग मसी हंदकते एसआई बिरजितना मनाउ नुपा थोकपा चिंगलेम बाबू नोमैना काप्तुन हाटखिबगी मतंगदा लैखिद्रबगी इमुंग मनुंगना जेनिम्सता लाक्तुना बिरजित की अपोकपा डॉक्टर रणबीर उनगे हाइदुना इरांग थोखरे मियोय सिंगातुना जेनिम्स की ओवीडी गे मेन गेट चंगनना खोनखे हॉस्पिटल के स्टाफ सिंगा वारी सानरबा मतुंगदा मियोय सिंगादु थोरखे तुंगदा पोरमपाट पुलिस स्टेशन की टीम अमसु लाक्तुना यंगसिनखे लैखिद्रबा चिंगलेमबगी मचे चंद्रजीनीना डॉक्टर रणबीर की मचानुपाना महाकी मनाउ नुपाबु नोमैना काप्तुना हाटखिबगी थवोंग यानिंगदे मतिक चाबा दंदी पियु डॉक्टर रणबीर यावना इमुंग मनु की मियोय सिंग लोतुना लैरिबसे अथुबा मतमदा पुथोकपियु जेनिम्स थबक तौरिबा डॉक्टर रणबीर लौथोकदबनी हाइकी थबक थलकदबनी ngasi bukta mana thotaba imung manungi mi smain tawra macha makpu mana halam matungda mana thotaba doctor रणबीर haba nupaje anagi doctor nupaje laying bayaroi mana laying bayaroi thobak thलकदबनी mazu thobak thलकदबनी All Manipur Police Constable Mel Lisingani Tarago Humdoi Besna Makoigi Pangtoktana Ladiba Viva Voice Pangtoktuna Atuba Matamda Fall Haidokadabani Hainangasi Ahing Nungaidagi Manipur the Chathariba Ban Asida Mapam Karata Ban Sogat Pani Chingnaba Myoisingna Lambida Tire May Tabayauna Achat Osing Tingbagi Kongjang Chatabayauke Amaronda Banasi Imphalis District Manung Chanba Jiribam Subdivision the Su Mamitake बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मफम कयादसु बन सौगटपसिंगना मोइरांग कुंबे बिष्णुपुर नंबोल नचिंगबा मफम कयादा लंबी थिंगबकी खोंजंग चंगसिनखे अयुक अंगनबदा बन सौगटपनी हाइबा मियोय कुल्लोम कुंबे पुलिसना फाजिनखे बिष्णुपुर अमसुंग नंबोल पुलिसना बन तौबा मियोय तरारोम फाजिनखे हाइरे डिस्ट्रिक्ट असिगी मफम कयादा बन सौगटपसिंगा पुलिस का मुक्नबगी थौदो कया थोखे चुराचांदपुर सखंगदब सिंगनांग नुमिदांग पुंग तरेट लोम ताबदा बॉम अनि लंगसलंबदगी अमा पोखाइख्रे थौदोसी चुराचांदपुर खुमुजांबा मैते लेकाइद थोखिबनी बॉम लंगसलंबा युंबु अदुकी ममिंग हेमाम मोमोचा कवे महाकी इंखोल मनुंगदा ताबा बॉम अदु पोखाइरबसु लाइबक फबदगी मीदी असो अपन याहोद्रे प्राइवेट स्कूल सिंगना ओजा सिंगबो हंथना येंगबिदना माओइस्ट कम्युनिस्ट पार्टी मणिपुरना फोंदोकले लुप असिगे सेक्रेटरी पब्लिसिटी एंड प्रोपेगेंडा नोंगलेन मैतेगी चेरोल अमना लाना स्कूल लिंखतुना सेंदा लंबी चथरिबा सिंगना सेंदोंग थीबदा ओजा सिंगबो हंथना येंगबिबसी लुपना तराइना लौरोय मणिपुर मसिंग थिंगमद्रबा सेंदोंग तानबा स्कूल कया लई असिंगबा स्कूल सिंग अफबनी हाइदुना सेंजाव पाइबा इमुंगी मचा मसुसिंग महि तमले अदुबु सेन पाइबा सिंगी मचा मसुसिंगदा महि मसिंग ताकपीबा ओजा सिंग असिगे इकाई खुमनबदी करिसु लेते स्कूल अदुगी मपुना ओजा सिंग अदुगी होनमलगी महिबो सेंदोंग ओंथोक्तुना चारे लना स्कूल सिंगदा ओजा ओरिबा सिंग असि सिनमिनी अमदे मखोय असि अपिकपा खुसुमन खरना हिंगनबा होनरिबनी ओजा सिंग असिबो मपुना यानिंगदबा खरगिदमक लौथोकनिबा नुमित्ता लौथोकपे क्वाकैथल मयाई कोइबिदा लेबा शिशु निष्ठा निकेतन के प्रिंसिपल ओइबी ओजा ओइबी अमबो इकाइबा पीदुना महै लोइसंग असिदगी तांथोकपिखे येलोमी कन्नबगिदमक मियामगी चंगसिनखिबा इहौगा मरी लेनना स्कूल थोंग लोनबा मतमगी फी कोकनबा लनाई लुपसिंगना फोंदोकनरखिबा वाफमगा मरी लेनना ओजा सिबु तांथोखिबनी मरमदुना स्कूल असि लुपना अथुबा मतमदा थिंजिनबा वारेप लौरोइदबगी मरम लेब्रा हाइबसे मणिपुरगी मियाम मरुइना स्कूल असिदा तमलिबा महिरोइसिंगी अहलमनसिंगना चयोलमगी मनुंगदा खनबियु हाइरे ममांग चाही के अक्टोबर कुनगमाथोइदा लिलोंग लमखाइदा दुकान फंबा एमडी अडवार रहमनबो ऑल असेंबली लंबीदा ड्यूटी ताबा कांगबुना तमथीना फुरबा मतुंगदा मंगोंदा यावबा सेन लौखिबगे मतिक चाबा एक्शन अमदे रेस्पॉन्स था सिगी तरुक फावबदा मरी लेनबा अथॉरिटी न पीद्रबदे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया मणिपुर स्टेट ना अकनबा खोंजंग चंगसलगनी हाइरी ngasi manipur press club ta pangthokpa pami singa unaba mada lup asigi media advisor benjamin m sahana phongdokhibada apikpa kanglupu yokhatpa made manaba khunai ama oinanaba lup asina honnaringai chairakta security kangbuna apikpa kanglu kimyoida ot neiba tawba silaibak thibani congress sarkar asi michang mikhai naide haiba chapchana utpiduna lagliba april 3 phawbada chenaba sing matik chaba action lokhatkadabani thabak oina pangthoraktrabadi akanba khongjang changsinggani haiki
Cũng bắt thầu qua thuốc kẹo mất thuốc cái này. So cũng phải miss abasa basu miss ya ba mi hana mi apa pun ba ba. Sedih kan lain basu thuốc cái. Ada bu, hai di bising jigi di. Police command khang di any Jengan mas jengan lu kudu makto suspend tahun bakang dia bakang dia tahu kita siapa yang mengarang ngak tadi itu. Kasulah terima nagas di federasi ini kalau betul kau kata makoi mari mangat thok lawan ta suspend tahu itu ngamba. Sugam ba mi bu serius untuk nak bantu pama. Lat tahu kau bolak thok raga ngasi kau kata. Acum aram bizar pangan dia bahasa. Aku minority committee news tak berada terkau tahu ini. Kita berada sekarang sekarang. Malu yang Muslim community singna talib kali kau demand acum mobile pangan hai bahasa dah. Manipur dah lebih Congress sakar sih ngasi kau kata. Kali kau malam cabat tu lokal dia. Saya nak kau sakar sih kau baru dia. Ada Congress hai bahasa mesti mikai naik le hai lalu tu mengam tu ba. Matang je bahasa kita matang je tadi. Sigi dapat sugam bahasa lokal terbanyak na. Kali kau ba April kita tarik taruh kau kata. Sakar sing nangasi lakalak dapat tar kadi akoi mathang dagi di akoi akan bukungjang changchilak India dagi polio virus ngakthokpa khakta natana mapung phana muthatnabagi pandam makada nationwide program ama oina angang singda inactivated polio virus vaccine kapthokpagi thoram ngase health services ki director o ibomcha amadi family welfare ki director ke rajona family welfare department ta hudokre thawrongka mari leinana director ibomchan haikibada thabak asi paikhatnaba district singda hidak thamgadaba call chain matik chana leire masigi report ama अथुबद पिरक्तुना प्रोग्राम असि माइ पाकनबा चीफ मेडिकल ऑफिसर अमदे नोडल ऑफिसर सिंगा होनमिनसे पोलियो वायरस असि इंडिया की युमलो नबलेबाक सिंगद लेबना इंडिया दा चंगलपयापकी ओइथोकप कया असिदगी ngakthoknaba थौरांग असि लोखतपनि हाइके मोगी डिस्ट्रिक्ट के पिजागदबनि मागी वेबसाइट अमले अरुदा पासवर्ड अमा तोग चंगगा यादब सिंगदो सिमा यादे दो हाइरगा यादबदो कोइ मोय यादरे से तोगनते मोयना अनबो बिरके हाइने अदु यादबदो थमजलगा कापने ना पका कापगदि इफेक्टिव ओदे कोइ अंगाम दसु नाहोबा दुगा कांसु कांदबा ममा पासु कइम द नावे आइजे काप इसाइदि काप खमने सुमे तोपा अदु ममयाम सि खुदों थिर थोकदनबा आइखोइ हामिबा पुनमके रेस्पोंसिबिलिटी से कोल चेन से फजना मेंटेन तौसिना डायरेक्टर के राजोना पोलियो महिक अस्ति पृथ्वी तगी मपुंग फाना मुथत पंगमद्रिबा फावबा वैक्सीन पीबगी थबक अस्ति मखाताना चथखिगने डिस्ट्रिक्ट सिंगे चीफ मेडिकल ऑफिसर अमदी स्टाफ सिंगा मियामग चटमिनतुना खोंगथांग अस्ति माइ पाकनबा होनगदबनि हाइखि अप्रैल 3 दगी जॉनसन हायर सेकेंडरी स्कूल मनिंगदा सागलिबा टेम्पररी मार्केट सेटा फवोई बिनुपी कैथल अमसुंग इमोइनु कैथल की पोटफम फंबिसिंग होंजिलगनी हाइना आईएमसी की मेयर ए निमाइना फोंदोरक्ले ngasi maha ke office chamber da pangthokiba paugi mifam amada yuar habada soalamlaba kaithel ani da phamlamba nupi lising anirom nauna sariba kaithel asida matam kharaki oina phamgadabani hana phamlamba pak chawba adumak pibagi wafamdi oithokloidabana kaithel phambisingna yana na ba sinbiu नोमाइजिंग नुमित के अयुक पुंग निपान की पोटफम मसम मसक ताकदब सिंगदा कैथेल फंबी सिंगना सरुक याबियो हाइकी सिंजे लांगजरिबा इमाइबेन सिंगसिना तौरिबा स्टेजदा कोऑपरेशन पिबिदुना हाइबा सिगी केनोसी नुमित सिगी फंबा हाइना अरुम आइना लॉकथोकजरिबा स्टेजदा मदम जान लाकि हाइना आइना बिल तौजरी अमदि मफम स्टेजदा मिस्टर लाउदब सिंगना कोलंगा अखोइदि लाउद्रे अखोइदि याहोगमनिना अखोइदि मसि पामी पामदे हाइबदुगी दायित्व तुदि इम्फाल म्युनिसिपालिटी हेरबदगिदि दायित्व लौजिरो Indigenous Peoples Association of Kangleipak Ipak na sintuna lofam kan bahaiba pandamda numit marini chathagadaba residential camp cum awareness thoram Kokithel mission compound hokre hodopagi thoramda loop asigi president Shapamcha Jadumani Pandamgi president Jumnamcha Dilip Kumar Ipsagi president Luangcha Chingkai Susargyaki Jingkai na phongdo kibada Manipur gi lomi ayamba masagi lofam leite lopu singna makhoi gi lofam apamba mongde yonbada lomi singna yet pagi thongna leifam thoi lofam sing atopa hiramda sinaba thingna ba lomi sing punna thingna minaba mathau tai haiki lomi gi so ekhoi gi chimi me khak si yang chaw na lo ki kan lak ni na ekhoi gi lo chi wa uiba lomi sinau singna खुद थागलगा लौमी एकोगी हक कदाइदे लई अकोई लौमी एकोगी हक फमम थोइरा या कन्न लावा म चंग
Epak Films Production Manipur amade Patriotic Writers Forum Manipur anina sintuna laikhidraba sangngairaba aiba arambam somorendrogi ningsing mitam ama Imphaliski manung chanalaiba nungshi kol pakta laishram nabakishorna hangdokrai Thoramatuda Patriotic Writers Forum Manipur gi Vice President Yengkhom Indira AVRC Manipur University ki Head of Department Oiramba Lokendra Arambam Sangnai Aiba Chanalu Khoishu Sarukdak Yake Lokendra Arambam na Mama Lebak Ningba Aiba Singna Hauzik Oiriba Lebak issue Singasi Kolongi Matengna Aikoi gi Tungi Karino Haibadu Nainaduna Aikoi Saktam Kanna Honasi Hake Wahigi Fajaba Lecture Fajaba Lebak Mio Shinda Aikoi gi Mio Shinda Wakal Mien Nauna Anuba Ning Tamdaba Amadi Mina Ortnaidaba Namtadaba Punsirolama Miang Kudin Mafonasida Lamsigi Miosin Lady Hibasi Kangadana Yamna Nungajaba Puning Haraujaba Wakal Amajek Kanley Nupa amana mahakki loina bibu mangak samda thang lendun hatke honaram le hairi thaudo se haukiba mars kunga mapan gi numidang pung mapal makhairom taba dwaida moirang konjek malmekai de thokibani thaudok asida chenari ba nupa sigi maming hamam milan apokpalai khidraba badal kawi police na mahakpu phagatuna korta puthoklaba matung numit tarung nige police remand lokre Thaudok adubu moirang kiam laikai apun mamera paibilup amade nupi mapamgi imung manung na kanayaning da phongdokre kiam laikai da pangthokiba paugi mifam amada maira paibiluki secretary Shakuntalana Milan amasung nupi macha asi yum panba chahi mapan suduna macha nupa ani leirabani numit adugi numidang pung mapal makhairom tabada Milan na yum da halakpada magi nupina phi suduna leiringaida asuk thenglaba phauba phi suriba karigino haina inthuke Maduda mahaki nupina saubadagi phi subagi pairamba Sapolna Milanda Thombada Palhautabadagi Apokpi Mamada Panke Maduda Milanna Ima Hatke Tauriba Karigino Haina Thang Amapairaka Mahaki Loina Bigi Mangaksamda Len Kibani Hari Nubi Mapamda Pau Amata Pidana National Charitable Hospital the Pukatuna Laikanaki Mahaki Loina Bigi Matai Tokpa Thana Lekai de Leba Robindro Koba Amada Numidang Pung Taramatorum Taba Matamda Aso Open Yawi Haibataklaktuna Mahaki Loina Biga Leminapa Ngamlaroi Haina Kangalaki Asigumba Nupibu Ot Nepaki Tawong Asi Yaning de Marilenaba Authority na Aingi Oiba Matik Jaba Cherak Pituna Asigumba Tawdok Asi Toktanaba Honagadabani Hari Sanginatak Academy New Delhi Amadi JN Dance Academy Impalga Khusham Naduna Chatharagliba Uttar Purva Sanskriti Shangamge Sharuk Ama Oina Kakching Dasu Ngasi Jagoi Utkre Library Information Center Kakching Auditorium da Tripura Jharkhand Gujarat Tamil Nadu Amade Mizoram gi Jagoi Sing Utki Ina khulaba akhoi gi jagoi ishaina lamdamasida akhoi amatani haiba utli haina Deputy Chief Minister Gaikhangamna phongdokrai Jawaharlal Nehru Manipur Dance Academy linkhat kiba chahi humphugani thoi suba thoramda chief guest oikiba Deputy Chief Minister na wapamasi phongdokibani Academy asida pangthokiba thoramatuda Ministry of Culture gi Additional Secretary KK Mittal Academy gi Vice Chairman ISTV Susarugyake Academy asigi lisingani taramanga tarataruki tongan tongan ba course singda gold medal fanglaba mahiroi singda mana mathum sing yanthoke Academy na puthokpa souvenir amasu phongke Additional Secretary Mitalna Academy asigi foundation course ki certificate sing University singda recognize tawhanna ba khotnagani haike Professor H. Tombina JN Dance Academy laitringeda Manipur gi oiba jagoi sai sing mapanda kana amatana khanglamde haike Deputy Chief Minister Gaikhangamna Academy asi awang nongpok Bharata Assam yaudana yamna magun leiba Academy amani masina India ki culture da achoba mateng pangli Sana lupadi mina hukiba yai adubu lamdam asigi ina khulaba culture bo kananasu laukiba ngamloi aikoi khudimangna jagoi isai lila drama yokhatnaba khotnaminasi haiki Geographical location hai de koi de easternmost ni Burma ke border tori bani hajari ori bani adubu akoi de leiriba lan mina munbada wagadaba lan sana lupadi hurai mana lakhi biyai aduga mangki bi takhi biyai
अदुमपु अखोगी कल्चर को चीलिबि लंजिली मीन मत बंगमदबा हुरान बंगमदबा तिन साबंगमदबा लन नमखति मणिपुरी अखोय पाइ हौरे ले हौरे थौबाल कॉलेज अथॉरिटी ना चादा हुंबुत्रा मंगा अटेंडेंस सुदबा महिरोय सिंगदगी खोंगत खिबा सेनफम सिंग नुमित मंगा नि फावबगी मनुंगदा हंदोकनबा एमसु केएसए एमएसएफ अमसुंग सुकी जॉइंट स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेशन कमिटी ना अकनबा वाफम थमले करीगुंबा सेनफम सिंग अदु हंदोकतबा तारबदी कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक अमदे प्रिंसिपल की ऑफिस तांग तरेतगी सोलोंस लगने मणिपुर यूनिवर्सिटी के एकेडमिक काउंसिल ना लौखिबा वारेप की मायोक्ता क्लास यावदबा महिरोय सिंगदगी लुपा चमंगा लौदुना एग्जाम थाबा यागनी हायरबदी असिगुंबा चटनबी असिना मालेमगी होंगलकलिबा अवांगबा थाकी महिगी कांगलोन फंगबा ngamgadawribano asigumba thawongsing atopa college singda chatharam bathoklavadi committee na matik chaba thabak lokatkani hairi कोंथौजम केंद्र के एमएलए के सर के एस्कॉर्ट पार्टी ना ममंग थागी तांग कुनगतरु की नुमिदांगदा अकाम्पेट सिजनतुना चैरमी हाइरि बवाफम अदु युमफम यावदबनी हाइना एमएलए मसाना सेंगदोरकली कोंथौजम द लेबा एमएलए की युमदा पांगथोकिबा पाउगी मिफम अमदा महाक मसाना मखा ताना नुमित अदुदा महाक केंद्र की थौरम यावरुरगा हलखे कोंथौजम कबुई ममंग खुलगी नुपी खरा चटपा थेंगनखे मखोई चमना थेंगनखिबा खक्तनी लग्नबा अमदे अकाम्पेट सिजनतुना एस्कॉर्ट सिंगना चैखिबा लैते मसी युमफम यावदबा अमदे अरानबा वाफमनी राजनीति की खुदोंग चाबा लौनबा होनबनी हाइना लौई महाक मसाकी ओइनदी नुपी ओइबिसिंगबु अवांगबा थाकता पुखतनबा होनजबा मिसकनी असिगुंबा अनेमबा थाकी राजनीति की खुदोंग चाबा लौनबा थबक असे मखा ताना तौहनिंगदे हाइखि चलौरिबा मिदो अखोय अदुम अखोयना कौरुबसु लैते अम तौरुबसु लैते अदुबु मसैसिदा मखोयना वना तनबदा अखोय मखोय लैरिबा नुपी ओइबगी अखोय इज्जत जाम सोकपा वही खरा हाय हायना मसी ताकपै वफमजे मसी युमफम यावदबा वफमनि आइना थमजगे अदु मसी राजनीति ओइबा अखोय राजनीति ओइबा युमफम यावदबा अखोय वफमनि आइ थमजगे मसुगुम थौदोकसे अमु हन्दा मसी थोक्तनबा मसी आइ तवहनजिनिंगी लेलोंगदा लेबा निफु सुबा साम राइफल्स की पोस्ट दा बम लंगसिन की बादु रेड आर्मी के स्पेशल फोर्स यूनिट अमना चथखिबनि हाइना प्रेपा के डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिसिटी ऑफिसर कैप्टन अचौबना थादोर पचेरोल अमना खंगलक्रे नाकलमरोमदा थासी की तांग कुनगमरी की नुमिदांग पुंग तराग मिनिट निफु मंगा चटपा मतमदा खोंगमन जोन 5 इरोम लेरक्ता लेबा थिंगुजम मुनिंद्रो कौबा स्पेशल कॉन्ट्रैक्टर अमगी युंगी गेट मयादा आईडी अमा पोखाय हन की बदुसु लूप असिना चथखिबनि हाइरि इंग्लिश सिंगनी तरहुंदगी सेप्टेम्बर दा पार्टी की मियोय अमा M20 पिस्तौल अमगा लोइनाना पुलिस दा फाहनखि अमसुंग गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट सिंगदगी पार्टी की मिंगदा यामलबा सेनफम कया खोंगतुना मरनाई ओइना सिजनखि हाइना लुप असिना मराल सिरक्री कुंबी केंद्र की हाउतक तंफा खुनौदगी सलान कोंजिल पार्ट 2 ताबा किलोमीटर अनिरोम सांगबा लंबी अमा नौना चिंग कक्तुना सेंबा लोइदुना केंद्र की एमएलए एस बीरना मियामदा खुसनखरे एमएलए मसागी मरनाई सेंफमदगी सेमलिबा लंबी असिना सलान कोंजिल पार्ट 1 साइटोन अमदे चुराचानपुर न चिंगमा मफम सिंग चटपदा हेना नक्सिनहनबगा लोइनाना ललोन इतिकी थबकता मतेंग ओइरगनी केंद्र सिगी मनुंगदा लेबा लंबी सिंग रेनी सीजन की मांगोइनाना अयाम्बा सेम साबा लोइसलगनी हाइकी पछे अखोगे हौतक तैना सलान कोंजिन ताबा लंबी जकागी असिना अखोय मयामदा चथोक चसिंदा कइदा यामना खुदोंग चाबा लैगनी हाबगी दमक्ता अखोय मसे अखोगे एमएलए की फंडगी दम अखोय मसे काए ला होजिकसे कोय अनौबा कापकोसिगा लोइनना अखोय मखा ताबा सुम मथंग मथंग सेमदागिना सेमकनबा अखोय तोपा अखोगे लाइबसदगी गवर्नमेंटगी अखोगे प्रोग्राम PWD अमसुंग तोपा तैतै सिंग असिदगी अखोयना हाप यारगना यारे कईगुम याद्रगसु अदम मखा ताबा अखोय फन्नसिदगी हापथरगा अखोय लंबीसी चटप नुंगाइनबा अदम अखोय होनगने हादना अयहान पंजरी अमरोबदा केंद्र सिगी एमएलए एस बीरना केंद्र सिगी मनुंग चनबा वांगु अवांग लेकाई वांगु अहलुप तोरबुंग बंगला लेतान पोकपी साइटोन वाथा लंबी बोरायांगबी नापत लाइंगौबी सलान कोंजिंग हाइरिबा मफम सिंग असिदा लैबा मयुम मकई साबदा खुदोंग चात्रबा मियोय तरागनिथोय खंगतुना जिंगा बंदल निफुगनिथोय येंथोखरे एमएलए एस बीरना मखा ताना केंद्र असिगी मियोय सिंगदसु खुदोंग चाबा से पीकीगनी हाइके
दिल्ली की कोर्ट अमना शर्मिला मसा मतोमता सिजनब होनकी हाइना दिल्ली पुलिस न तौखिबा चार्ज याखिदबसी येंगलगा मणिपुर गवर्नमेंट सु सेक्शन चहुम सुबना मापन की मखादा मंगोंद थमलिबा चार्ज सिंह खुदकता लौथोकदबनी हाइना इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जुरिस्ट न फोंदोखरे कोर्ट के ऑर्डर से इंटरनेशनल बॉडी असिना तरामना ओपगलोइना शर्मिला की खोंजंग से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन न याबा पीसफुल ओइबा खोंजंगनी हाइना सखंगबनी मरमदुना गवर्नमेंट महाकी मथक्ता थांगलिबा चार्ज सिंह हंदोक्तुना खुदकता कंडीशन यावतना थादोकदबनी हाइरी वांगू साबल कम्युनिटी हॉल द तरुक सुबासाम राइफल्स ना वांगू तेराखोंग ग्राम पंचायत पब्लिक हेल्थ सेंटर कुंबीगा पुन सिंधुना लेमना लाइंगबगी कैंप अमा पांगथोखरे थोरमदुदा आयुष की मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर गांथोई डॉक्टर विश्वजित यावना असम राइफल्स की मकोक थोंबा ऑफिशियल अमदे मरी लेनबा सिंगना सरुक याखी म्योय चहुम लोम अना लाइंगबगा लोइनाना दरकार ओइबा हिदाक लांगथक सिंग पीखी तागियाल इंडस्ट्रियल स्टेट लेबा सिल्वर ड्यू पैकेज ड्रिंकिंग वाटर पुथोकलिबा लोकताक इंडस्ट्री की प्रोपाइटर गित चंद्र शर्मा न तौरिबा थबक थौरम सिंबु सखंगदुना इंडियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ना राइजिंग स्टार ऑफ एशिया अवार्ड विथ मेडल पीननब खलकले अवार्ड असि लाखलिबा मेगी तांग कुनगा माथोइदा येंथोकनी हाइरे ngasi numidang pung 8:00 tabada rims campus ta leiba medical superintendent maisnam amuba singhi quarter da masak khangdaba singna langsilakba bom ama pokhai kre ms ki quarter asi mari shuba irb ki personal singna ngak sen bani thodo atu da myoi amata asopan yaugdrabasu garage da khamba gari macha ani amadi car amanga ta thokre thodo si pau tabada police ki makok thongba kaya laktune yengsinki loinana rims da changlakba myoi singbu check tawba ki thabak su kan khat kre मापन सुबह सेक्टर की तरगनिथु सुबा बिहार ना नंबोल पुलिस का लोइना नंबोल थोंखादकी केवाईकेएल की ओवरग्राउंड वर्कर अमंगरांग फारे हाइरी असम राइफल्स के पियारो की चेरोल अमना फगलब मियोसी की ममिंग मयांग लंबम विक्टोरिया चाही निफुगमंगा मपुरोइपा लोकेन टॉप खोंगनांग खोंगदगिनी मंगोंदगी चाइनीज हैंड ग्रेनेड अमा मोबाइल हैंडसेट अनि फंगले हाइरी मापन सुबह असम राइफल्स ना चांदेल डिस्ट्रिक्ट बोंगमुल तंपाक प्राइमरी स्कूल द महिरो सिंगी बॉय कॉलम अमदे ब्लैकबोर्ड पीखरे हौजे सानबगी पावमुक लौबिरसे ngasi sanabagi pauda मार्च की तांग कुनगमरी दगी कुनगनिपान फावबा थाईलैंड पांगथोखिबा मरी सुबा इंटरनेशनल स्ट्रेंथ लिफ्टिंग एंड इंक्लाइन बेंच प्रेस चैंपियनशिप ता गोल लौरकलबा मैते नुपी टीएस विद्यारानी एल पुष्परानी यावना सरुक यारुबा सानारोय सिंह अमदी कोच सिंह असि इम्फाल थोरक्रे मखोइबु इमुंग मनुंगी मियोय सिंह अमदी सानारोय सिंगी मरी मता सिंह हराउते amna ओखी मापलक सुबा लोकताक ट्रॉफी की ngasi sanakhiba मैच ता ट्रुपु नंबोल ना अमोफा मोइरांगबु पांजिल मंगा अहुमदा माइथि पिखरे ट्रुपु की पांजिल सिंह अदु टीएस शंकर न गोल अनि टीएस प्रेमचांद एल बेबासोर अमसुंग ए रोमेश न गोल ममम चनखे अमरोमदा अमोफा की गोल अहुमदुना हेरोजेट पियाबुंग अमसुंग गौगौ थांगसिंग न चनखिबनी हयेंग एम खाबम अमसुंग निशा थांगमेबन सानगनी यूनाइटेड अंगथा फुटबॉल क्लब ना हनबा लेखिद्रबी ओइनाम ओंबी तोंसना देवी मेमोरियल 7A साइट विलेज ओपन फुटबॉल टूर्नामेंट की मपु ओइख्रे बिष्णु नहा यूथ फेडरेशन यारपोकना सिंधुना टीम तराग तरुकना सरुक यादुना ममांग थागी मंगा दगी चथरखिबा टूर्नामेंट असिगी ngasi सानखिबा फाइनल दा यूनाइटेड अंगथाना 7 लकी स्टार टेक्चम्बु गोल अनि अमदा माइथिबा पिदुना विनर ओइखिबनी ngasi loisinbagi thoramda parliamentary secretary MD Amin Shah के मेघचंद्र यारिपोक म्युनिसिपल काउंसिल की काउंसिलर सिंह सरुक यादुना मनामथुम सिंह यंथोकी मुंबई दा अप्रैल 23 की 29 फाउब पांगथोकदौरिबा रेफरी ट्रेनिंग दा सरुक यारुनबा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ना मणिपुर के रेफरी मरी खलकले फुटबॉल क्लब अचान बिगैना WSC टीम ए ngairangpambu maithiba piduna 7A साइड विलेज ओपन फुटबॉल टूर्नामेंट की फाइनल चंख्रे अवांगखुनो यूथ डेवलपमेंट एसोसिएशन सिंधुना एसोसिएशन की प्लेग्राउंड टीम कुनगमरी ना ग्रुप निपान थोकना खाइदोक्तुना
Mamang Thagi Taraga Nipandagi Chatharkiba State Level 7A Side Village Open Football Tournament ki ngasi sanakiba ahanba semi final match ta Football Club Achan Bigaina WSC Team A ngairang pambu goal ahum sinoda maitiba piduna final jangkibani. SUWC Irangbamna Hanbasta Level Cash Prize Mini Boys Volleyball Tournament ki winner Roykray. All Manipur Volleyball Association ki meeting Makada Shewa Nachong Sinduna Association Asigi Volleyball Ground Team Tarana Group Maritok Kaidoktuna Mamang Thagi Tangkungani Pandagi Chatharkiba Ahanbasta Level Cash Prize Mini Boys Volleyball Tournament ki ngasi Aroi Benumit ki Sanakiba match ta SUWC Irangbamna SWYC Santipurbu set ahum sinoda maiti biduna winner oike. Tournament asigi best player ki mana taraba SUWC Irangbam ki sanaroi TH Johnson da lupalising ama. Best discipline team taraba KYB ek hujumanda lupalising ama PK. Winner oiraba team SUWC Irangbam da lupalising tara mga amadi runners up taraba team SWYC da lupalising tara Thoromapu Singna Khusnaki. Ngasi Manipur ban laikiba gari chen dabamadi atai khudong chataba kaya laiba maramna wet olhau dabas thanare sing hayang ayuk pung nipandagi tara phabo wet on gani haina Manipur Arm Wrestling Secretary ki Charol amana haire. Kungataruk Suba Governors Cup Invitation Polo Tournament amasung taramanga Suba Governors Cup Women's Polo Tournament ki final hayang sanagani torambadu ground ki phibam phattabana yeithokre. Hozi makataba sanabagi pau boya ningthosam dagi amok lobisi. Thagatsari ngasigi sanabagi pauda sepak takro. PUC kairangna mini boys gi amadi SWC hianglamna sub junior girls ki champion oikre. All Manipur Sepak Takraw Association na sinduna hangang makhalay kay gi MSU ground team nifunifal na saruk yaduna mamang thagitang kuntra mathoidigi sathariba tara taruk suba mini tara mapal suba sub junior amadi junior boys and girls kuntra nithoi suba men's and women state Sepak Takraw championship ki ngasi sanakhiba sub junior boys gi final da SWC hianglamna PUC kairangbu set ani sino kunmathoi mari kunmathoi sinoda maithi biduna champion oikhibani amaramda Taratruk suba mini boys ki sanakiba aroiba mesta PUC kairangna yumbu MSUK team e hangangbu set ani ama kumathoi taranithoi taranipal kunmathoi amadi kunmathoi taramarida maithiba piduna champion oikre. Junior girls ki sanakiba ahanba mesta SWC team B hianglamna PUC kairangbu set ani amada amadi anisuba match ki sanakibada SWC team A hianglamna hangangbu set ani sinoda maithiba pikre. Junior boys ki sanakiba ahanba match da SWC team A hianglamna LKYDA laifam khunogbu set ani amada anisuba match ki sanakibada PUC kairangna MSUK hangangbu set ani sinoda LKYDA laifam khunongna yawa singjamaibu set ani amada SWC team A hianglamna SWC team B hianglambu set ani amada maithiba pikre. I-League Football All India Football Federation na sinduna pangthokliba second division I-League final round gi Manipur gi Neroka Football Club ki anisuba home match oina hayeng nungthil pung ani tabada Khumal Lampak Main Stadium da Dempo Sports Club Goa ga sanaragani. Hiram masigi matangda Singmairong da laiba Classic Grande da pre-match conference ama pangthokre. Thoram sida Neroka Football Club ki team manager Thangjam Arun Kumar, head coach Gib Rai Khan, vice captain amadi Dempo Sports Club Goa gi head coach Mauricio Alfonso, assistant coach Richard Sanchez, team manager Sales Karkera su saruk yaki. Saruk yakiba Neroka Football Club ki head coach Gib Rai Khan na India gi manungda maming lerba club ama oidiba Goa gi Dempo Football Club ta yauriba foreign sanaroi ani amadi ISL gi sanaroi mari yauri team asi araibo oiroi yamna top oiba match oigani mamangi match ta mai pakpa ngamaudrabasu hayengi match asi soidana mai pakna bo honagani haiki am important oiraba match asida akogi Manipur gi football nungsi jaba football pamjaba miyamna hayeng lampak main stadium da lakpiduna akoi Neroka Manipur bu amta sakat biu amta support to biu akoi ayingi match quite important oiba match ni akoi kanabas honagani player mayam akoi coaching staff mayam akoi tayari tawduna lejare adu mayam lakpiduna akoi bu sakat biu na
ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯅꯤ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ Amaromda Dempo Sports Club Goa gi team manager Silas Kalkera na phongdokhibada second division I League asida anoba oina saruk yariba Manipur gi Nerokar Football Club ta masak naiba Manipur gi sanarising yaubuna hayingi match asi araiba oiroi kanna sanaduna mai pakna ba honagani haiki. It's a message to the fans of Manipur, I can say, especially Neroka, and if there are supporters of Dempo, they should come in large and support whoever they want in a true spirit of the game. That's all. Lamsang Sports Festival Numit humni sathagadaba Lamsang Assembly Constituency Sports Festival ngasi dagi Sports Movement Committee Manipur amadi Lamsang Pana Sana Lupna Sinduna Lamsang Sports Complex ki Khudaibel Lampakta haukre. Haudopagi thoramda Manipur Legislative Assembly gi Speaker T.H. Lokeshwar, Lamsang Kendra gi MLA W. Brajabidhu, Manipur Olympic Association gi Secretary Sunin Elangbam amadi atai masak naraba miyoi kyasu saruk yakhi. Haudopagi thoramga mari lenana R.K. Ranendrajitna phongdokhibada Olympic movement sport movement Volleyball Young Literature Guidance Program Club Konthok Jamna Sinduna Club asigi volleyball ground team tarena group ani thongna khaidoktuna tha asigi tang kunipal digi chathariba first is the 11 men's open volleyball tournament ki ngasi sanakhiba ahanba match ta Manipur Police Sports Club na YBA ngairang bambu set ahum sino kunmanga taratret kunteret kunmanga amadi kumanga taranipal da maithiba pikre Ani Suba match ki sanagadaba team NYBA Naurem Laktabagi IGO Oinamna walk over Lokre. Sathariba tournament asigi ahanba semi-final match ta Manipur Police Sports Club amadi IGO Oinamga sanagani. Ani Suba semi-final match ta Lamjingba team Iram Sifai amadi BSA Moidangpoka sanaragani. Lasal Football WFC Team A Moirangkhomna WFC Team B Moirangkhombu maithibu piduna kunmathoi suba Lasal Sports Meet Let and Chandreswar Memorial 7-man aside State 11 Open Football Tournament ki final sangkhre. Final da GSFC Kaisampat ka thengnaragani. Laimapokpam khunpham apunba sanaroi lup Lasal laimapokpam na senduna tha asigi tang 15 dagi team 16 na group nipal thokna khaidoktuna Lasal ground da sathariba kunmathoi suba Lasal Sports Meet Let and Chandreswar Memorial 7-man aside State 11 Open Football Tournament ki ngasi sanakhiba anisuba semi final match ta WFC Team A Moirangkhomna WFC Team B Moirangkhombu goal ahum amada maithibi piduna final sangkhibani. WFC Team A Moirangkhomgi maipapagi panjal Singadu Deepak Milan amadi Rahulna match ki 13 suba kunmanga suba amadi kunipal suba minita sanduna match asi maipakhibani. Maithi horaba WFC Team B Moirangkhomgi amata ngarba goal adu sana tombana match ki 13 suba minita sankhi. Sathariba tournament asigi aroiba match ta GSFC Kaisampat amadi WFC Team A Moirangkhomga sanaragani. Hozilo islak padang asinong migoy ba ay nga sagi pao mok lobirasi. ICAR Lampel Partigi Pangba Pauta Ngasigi Kwaidiki Sakiba Degree Celsius Unifal Dasmik Aun Kwaidiki Ingba Degree Celsius Taramatui Dasmik Nipal Nungshita yauba ising manilgi sang ayukda sa da madputara nitoy nungtilda sa nungtara wiki ngasigi nong suki bagi sang anga dasmit mapal milimeter wiki
लेबर लो थुगाइदुना मणिपुर दा लैरिबा मपानदगी लाकपा सिनमिसिंगी मथक्ता जेसी ILPS ना ड्राइव जथबा होरगनी हाइरे बॉर्डर पिलर की मतंग चीफ मिनिस्टर ने असेंबली दा फोंदोखिबा वाफम मियाम बुनमथाक तौबनी हाइबे याबा चे चांग इचमना पुथोरकले अमदे चांदेल दा लमगी वाहु दा खुन अनि खतना चैनबदगी नुपी यावना मियोय तरागनी पान सोकले नसिगे ISTV na pizza paw matang sa lojere miyang tapiri pasingo amukah na